Nandam Jon Hamo, Lungmali Post Thawngchimnak in Nankut Kanentlai Thanna, Thongni Kumkulukum Thum Biangreithlep Ninga Zinglei Thawngchimnak kan rak thok than lai. Tu zing kan chimding mi thong pang tang tar cheu khat na chu. KIA PDF phone ni Humalin Peng SAC ra rangle, Shen mi riam tlai sakhan anlak. Mingkin penga arong umlo in SAC ra rang ni bom athak cha ngak chia pakhatal in minung pali an nakaliam. Online copy in Azam mi Rohingya pakwa na chu Rangkun Mandale lamhluna SAC ra rang ni antlai than na. Assam Rifles ni bom mi phunra jam som thung ne pakhat na chu thol an tim na ti mi thong le thong pang dang na an raksalai. KIA PDF phone ni Humalin Peng SAC ra rang le Shen ni riam tlai sakhan anlak. Sakai ramthen Humalin Penga SAC ra rang le Shen ni SNA riam tlai phone in umhun an khornak sakhan chu kachin riam tlai KIA le PDF tang ti phu phone ni mainly zinga an ka I anlak khotia tol chungmi ni anchim. Mainly zing similam pali tlukin zinglei similam pasri ila som nga tluk tiang ka daw na ka chuak tong ule tong bulha tia au asi Shen ni riam tlai SNA le SAC ra rang phone in umhun an khornak sakhan asi kachin riam tlai phu KIA le PDF tang ti phu phone ni anlak khotia anchim tol chungmi pakhat zong ni an sakhan anlak khotia kan thai kuche bompol meithal pol le riamthil dang na zong anlak chi tia kan thai na in anlak kho mi chajin chu fiang in kan thai khori lo tia people suffering achim chu ka daw naga KIA PDF tang ti phu phone in hliamma ator mi an rolo ral sang lei athi mi an tam tia tol chungmi ni anchim Maini thum zonga Humalin Peng chunga ummi SAC ra rang sakhan pakhat zong KIA PDF tang ti phu phone ni anlak khotia tol chungmi ni anchim na in KIA la tang ti phu phone in thong than nak umri lo cha thong fiang thai asiri lo tia people suffering ni alangtar Mingkin penga arwang umlo in SAC ra rang ni bom athak cha ngak chia pakhatal in minung pali an nakaliam Sakai ramthen Mingkin Peng pai khia khwa chu SAC ra rang ni arwang umlo in bom athak cha kumli ngak chia pakhatal in minung pali an nak aliam pina pangani hlemma fakngai an tortia tol chungmi pi ni khatida anchim mainly chun similam pakhatluka pai khia khwa ka daw nak umlo in SAC ra rang ni chetwan long in bom athak cha kumli ngak chia pa thet 19 le do u singkum somnga do miaw in le u tan shoina an nak aliam tia kan thai Kadaw nak zonga umlaw, pongzanga tuk arit mi bom pathum arak thaki, athak nang hun zong an kwardi, athak nang hun man hachu, siang inhe anay nang hun le, pumpulu chui nang hun ponga arak thak na caa, minung pali an nunak aliam pina, pangani liam ma fak ngay antuar. Cho panga zong an tii, intam ngay zong arok, cho rol chia min ha zong an kang di tia tual chungmi pakhat ne chim. SAC ra rang ni atu bantukin bom athak cha mi pin ha chu khwa chwa tak in kan jam di akir mi zong an umri lo tia tol chungmi pi ni an langtar Sakaim peng ummi ra rang palik pyo so thi sakhan le miam peng ralam asial mi ra rang ka daw na ka pali an thi Sakai ram ten nyom pingwin palik ra rang sakhan le maledo khwa pyo so thi sakhan chu drung in bom kan thlak no cha SAC ra rang lai panhi an thi tia young of LPDF in ton wo ngai tu pakhat ni achim May ni khat chun similam hlai ni la som nga tluka nyom pingwin palik sakhan chu drung in bom an thlak pin a hriam ngan in an ka I SAC ra rang panga hliam ma an pu tia thai si May ni thumzan lai similam panga tluka Maledo khwa pong pyo so thi ra rang sakhan zong PDF ni drung in bom athak no cha SAC ra rang panhi an thi tia thai si Ngyang pingwin ra rang sakhan ka daw naka SAC ra rang panga hliam ma an pu Maledo pyo so thi ra rang sakhan ka daw naka SAC ra rang panhi an thi tia yang of LPDF in ton wo ngai tu pakhat ne chim Chu ka daw naka Young Wolf LPDF, Sadang Revolution Army, Chause Pangkom Pakaphale, Phoenix SGG na ibom in kan ka na tia an langtar chi. Chupin a makoy ramthen miyam penga ralam asilmi SAC ra rang pol chu bom in kan puan ho na cha palik boy sergeant pakhatle pyo so thi ra rang pakhat an thi tia miyam pakapha in ton wo ngai tu pakhat ne chim
main ni zing swimelam paruk ronga teyakang khwa phaklana pyoso thi ra rangni ralam an sel leuti in thong an kan pek cha bom in an vapo an hona I palik ra rang boy sarchen pakhat le pyoso thi ra rang pakhat an thipin a pakhat hliam fak ator te theisi chu ka da unak chu mian PDF battalion 1 company 1 TYK Gorilla le P2 aman phuna ibom in kan ka na te an langtar Shwebua ralam selmi SAC ra shangka daw anton cha pali anthi sakai ramthan shwebu khopi in ralam siala achwakmi SAC ra shangpo chu bompon ho in ka daw anton cha SAC ra shang pali anthi tia Black of Army ni alangtar May ni thum Zinglei Thawngchimnak poruktuka shwebu khopi Sianglai Run University a umhunna khwarmi SAC ra rang thajang somli le panga rongchu shwebu peng to ong khwain an chwaleu a ralpho mandinga mipi chheukhat an tleina I ongpau khwaleya an kalpi na chucha mipi hriam tlai hnu lei an tor thani ralpho an tleimi na chu ongpau khwa an thla than na tia theisi SAC ra rangni mipi an thla than na nu ongpau khwa in an chwalewa Black Wolf Army le Who Am I Army tangti phufan ni bom an puan ho na I 40mm hriam ngan le meithal na mangin an ka na cha a kapni kar ka daunak achwaki SAC ra rang pali an thipin a hliampu mi pathum leng an sitia Black Wolf Army in chathan an chwa Mian penga ralam aselmi SAC ra rang fomoto an ka cha pasha an thi Magwai ramthan mian peng chunga fomoto heralam selmi SAC ra rang an ka na cha pasha an thi tia tol chung PDF le tangti phufan ni thong an than Mainly zing swimelam pakwala somli nga tluka mian peng teyakwa pyoso thi ra rang khwa in ralam siala arak chwakmi SAC ra rang moto chu mipi hriam tlai ni an ka na cha SAC ra rang pasha an thi tia theisi chu ka daw nak chu battalion no hleisari tatkhoi panhi tangti phufan Media Revolution Task Force MRTF RPTF JRT le tangti phufan na kan si tia an langtar chi Kurani a mipi ra hrial na umnak chu SAC ra rangni ralam an sial cha hmunma ani thial Kurani ramkul chung ka daw nak ronga harsat nak phunkip torin mipi ral hrial mi umnak sakhan chu SAC ra rangni ralam an sial cha a mipi na an umnak ani thial te sian ramkul mipi hriam tlai phuni mainly a an langtar Kadaw nak ronga umnak khwa chwa takin ral hrial mi mipi na umnak sakhan chu SAC ra rangni ralam an sial hnu na cha a mipi hriam tlai ni anthel kampi na tia sian mipi hriam tlai phu SSLRU ni tonvo ngei tu pakhat ni chim sian kayaram ri thluan pinlong phekhun le mubye hunram na chunga thlani chung kadaw nak fak pi achwaki SSLRU ni mipi ra hrial na dilak abom chan khau na lo na in kum upa tarnu tarpa na chu asikho tok chungin abom chan na te alang tarchi Online copy in Azam mi Rohingya pakwan ha chu Rangkun mandale lamhluna SAC ra rangni an tlai than na Makoi ramthen online peng chauchia khwa ponga athli thup in arami Rohingya minung hlei thum na chu mod chunga SAC ra rangni an tlai na tia thaisi Mainin hi zan swimelam pasha tuka minung hlei thum an tlai na I moto khaltu pale minung pakwa an zamna in maini thum zinga Rangkun mandale moto lamhluna an tlai than na moto akhal tu pa chu azam khothan tia tol chungmi ni an chim Tlaiki atong min na hi pa pasha le nu pathum an zapi hlei thum an si moto khaltu pale Rohingya pakwa an zamna in pakwa tu chu an tlai khothan na moto akhal tu pa chu azam khau makalam hi Rohingya thithup in an lu nak lampi asi cha a an tlai khi langmang na nak zong asi tia tol chungmi pakhat ne chim Online penga tlaiki an sinu in azam mi Rohingya pa pasari le nu pani na chu mai ni thum jing simelam pasha luka Rangkun mandale moto lam thinga tlaiki than an si moto khaltu pa chu alwatri tlaiki atong mi Rohingya hlei thum na chu online copy plik sakhana dantat an si changtia ra sang palik boy pakhat ne chim min online ni ramdang thil lu chok tam ngai a phi chang SAC ra rang ni dollar an nge mi atlom tuk chang cha ra rang boizik min online ni ramdang in thilphur nak le chhuzwar nak atam u chu akhar chang tia khatit ni alangtar
Machni kulani riat nei pido arak to ami chole chosol nak meeting no pathum thong ni kumkulukum thuma ra sang boizik min online ni ramdang thil lu chok vial te phi kharding in nol arak chwa hi si Myanmar ram in achwak mi thil ri pau chu ramdang in kwati loading chupin a Myanmar ram chunga cancer chwa ko ti lo mi thil ri long chetlat nak to anua ramdang in kwating tia min online ni nol achwa SAC ra shangni atu ka shong hi the seal diesel chok zor nak athum deu cha a Myanmar ram chunga atu la atu the sea adi lang mang tia kan thai SAC ra shangni dollar an ngei ti lo ronga ramdang thil lu chuak atam u zong an phi khar changi socialist chana an kan kalpi changko chucha a hinu kum khat a chun ramdang thil lu chuak adi lai ram mi ni fak ngai in harna kan tong te lai tia chole chosol nak lai thiam sang pakhat ni chim SAC ra shangni sham in no ngei nak an lang nu a ramdang in Myanmar rama chole chosol nak arak tu atu tampi ni Myanmar ram an chu atak changpin a SAC ra shang chu USA ram pital in ram tampi ni chole chosol phi kharnak an tu atia thai si Assam Rifles ni bom mi phun razam somthum le pakhat chu thol an timna Zaurin pui Assam Rifles ni West Lai bom razam somthum le pakhat na chu thol an timna cha mongbu mi pi ni andir kam na tia kan thai Aizol lai innol chuana ga cha Assam Rifle ni mongbu a adormi Bangladesh bom razam na hi thol an timna na ka si tia Dalairam Times ni lungmuli post a theitar na ka twa atu bantuk in kandir kam hnanak chu kan unau thisen khat an si cha asi chunglei in nol an chua cha ngol an timlo na in mi pi hna zong ni kan ti kho tok chua in kan bom chan hna lai chu cha chunglei shroi tu DC SDO tonvo ngei tu hna zong ni kan unau hna cha tonvo lakpia kho kan zom u tia bom chan tu hna chung in mi pi pakhat ni chim Myanmar ram mi panhi sin a Mizoram palik ni bingrang an tlei hna India ram Mizoram kul champhaya ummi kalepeng chinsu khwami panhi chu Mizoram palikni bingkulanga kram he mei ni khata an tlei na tia thai si tleikhi atong mi na chu lalnun moi kumkulakum nga le byaktin thang kumkulakum li an si champhai khwa new champhai sang an umna inna an tlei na tia thai si an tlei mi na chu ri thai si dauna updi le ramdang updi in palikni tasa an choi na tia thai si Tuzing kan Thawngchimnak chu ma vialin kan dong ta rilai lungmali post tha jang akan pe tu nan dilak chunga kan lom tuk lungmali post Facebook like and follow le YouTube channel subscribe to apya ding in kan en som na